Any topic in that educational impact, investigating the role of vowels and consonants in literacy acquisitions and educational outcomes among corporate speakers. Topic ni title kita kotor, ekono meaningful or tongmani hai, sana level hai. Literacy acquisition mana, jen silai thani, pori lai thani, tei abono tinani generation ya har thani bo, jen bobo ai ya hari tong, sini corporate ni subject nanti, tei educational outcome kan, je education system of jen jadi ya hari tong, abono sana ni balik, ke outcomes besar berarti fruitful ka, asal bisiromoi sentai teman, abor ni kaisa observation, ani classroom observation plus individual ani experience nanti na apa, saya. Or saya sejak kamu this presentation delves into the educational landscape for corporate speakers, examining the impact of vowels and consonant on literacy acquisition and educational outcome. Angora stress rekha sini je vowels the consonants hari thai te tetap thai nanti itam ni thai maximum sini je textbook ini jeng follow up ayo pakau korok je mangusen literary panunto ba article ni sabe je man tongani abo panunto abo rumuza rode vowel the consonant ni the issues raised in ma bagai sini de pori thani bo te abo ni meaning rognosen thai mana than thani bo dere no kebeng mu thai abo classroom observation on nubi naik serai rokan, jepun sim dengan lama hapkan naik kan, harus serai rok various books rokan follow mark yo as a reference, ada kota mo, kaisa isu kita temu script isu sen modified Bengali no kaisa use kayo tak kaisa kaisa Roman no kaisa, harus tahu dong, kaisa nite kaisa wo pilih kori lain apa ngangkai, isu sungguh transliteration kena tangkai, ada kota muda literal transliteration kena tangkai. Issues raising होते हैं अंतिम आरोप करी आमती रमन कोट ठेपाई दिया और उन्होंने तीनों हम next slide पर खाना है ऊपर से क्लिक ना करता हूँ कीबोर्ड पे कैसा sequence overview, jika orang language na overview tamat phonology no nayo grammar script no nayo rangan, hati samani no phonology niti ja background overview na kante dukaro, jisne Tibeto-Burman language by unko hidung, turun lajar siri family. Agar lo grammar no cinta no sini je sentence nije formation numani, jadi syntax system numani agar kalau subject object parvo je follow up thay. Script hadi sama है ना सिंग Bengali modified Bengali script use कैसे होगा और language is sound और कोई लाभों ना चीनी सार साइकिल लगा दे tonal language ने और आबो तो चीनी कैसा तम बिनाई significant कैसा feature चीनी language है चीनी tonal ये तो बैठा हो फिर और second point the phonetic system of Kokoro is rich and diverse, encompassing a variety of consonant and vowels. This unique sound structure allows for expressive communication and plays a crucial role in its distinct linguistic character. Mungkin linguistic by single se karate kelima tongnya apa orang akan susahnya. Third point of Kokoro employs the tonal quality. Abo sini ani sekarang session mana kagak saya kenalika kayak aboni logic ni the complex features company aboro no bagoro nune learning Kokoro not only aids in understanding the language but also opens doors to the rich culture and history of Tripuri people. Or the case am stress rifika the language jadi change in thango kuno karone ba kuno chini the multilingual features in this unko tong globalization of tong aga ta mutane chini the features company tonal ni abo kelekno effect nai abo betan nai sini significant identity sini language by apa komori thane apa tumai thane itu nggak abot bagi jen tamak ini abot kan lo pai itu lo tapi nai vowels the heart of language tadi kita kan berkai vowels berkai jen kok thai lo sai sai kai tamong
साइमन या नहीं चेदा कि vowels is a role tamo word formation te pronunciation help hai they are the backbones of syllables and significantly affect understanding or the saimon of syllable vowel component and syllable botany rondami eta rondala komo in power specific vowel sounds aid in distinguishing meanings of words thus impacting literacy tak sini power the tonal variation by no sini meaning selaidagi thangu tonal bol lagaw nukza vowel farang no nukza consonant nukza dia engkai a farang doktor jeng sinali nangai aboni logi siang nangai tamunai sini meaning je tongmani akok thai ni abo selaidagi thanai al goyabona al kakai ko borok speaker thanok sengabona al kakai one sui meaning na har painai vowels effective this slide emphasizes the importance of teaching vowels effectively to improve reading skills और क्या ऐसा नहीं लिखा है अनि on observation the classroom को भाई जिन alphabet no बुम में इसमें भाई का which is letter alphabet include क्या the 26 अब तो alphabet single character no है letter ना tak letter no जिन A B C D ini जिन पूरी family जिन education system mani family ba o a ko ni je mani abono nahare nei hai jeng the teaching jin ko korono simi aro ni khagi ti khai kono ke je tini sound no se ma pori khai farang no tini symbol no jeng ni nan ke tini sound no tak vowel sound no jeng I E A O U ini sini abo jeng koro ni ma khai I E abo jeng kaisa format alphabet ni bung kita symbol no bung itu identify kena pada itu. Sini orang jeng, mula pun nak angkat jeng hal vowel ni je reading skill no par nak angkat jeng sound no sedang identify macam. I ni orang sini orang E ni orang te I, am dikai orang no jeng identify macam. Understanding vowel sounds can empower learners to decode language better. Apapun antara sama ni, jepuk jeng vowel farang no kagai omoni, o ni sini kau korang ni farang kai o, u ni farang kai sini u, I ni farang kai e, I ni farang kai I, te ni farang. Abar orang jeng jepuk sina nai kau farang abar orang di present kayu, pasim, kan kai, abo sini bagi effective unai ini, no, bisa. Consonant itu apa saja? The framework of communication. Consonants provide structure to words. They contribute the sound variation that impact communication clarity. Apa pasti consonant ini bukan saja itu sound kita nanti. Jadi kalau vowel itu sama, aku buat complete sound structure. Jadi orang mana tu kakak tajing kakak bikas bersama hari ke kah improve tu ke output di mana consonant ni baik apa kono satu ni hilang kan in the talk language consonant cluster over complexity that can change learners tak consonant cluster orang kaisa question mark tu ni semua kau ki consonant cluster tu dong tu abo ani bagi kota tu dong clarification dari arah asal orang tu tonggai tani baru kaisa question mark tonggai tonggai. Kai kita saya memang consonant cluster sen nukman ini sih ngotam nuk jeput se prefix tapi dua aku consonant cluster nai nanya ya abro consonant cluster tonggai ya abro kaisa tahu tonggai mungkin abro lagi cinta mau nai alkapun abro ni meaning gitu abro orang cari yang ni kan particular language group or language tadi sang tongkono linguistically angat profound yang bagi angat bising thaya abo cina orang ni expert cina dimansa semasa sang tong berapa jam kami explain kan orang tu kita highlight strategies for teaching consonant sounds to improve writing skill orang pasti sah stress eka vowel lain no pini kurang no sini nahanan ko ni kurang ke ni je kurang consonant kaisa tongai ke kan tongai tak ini h ni sound apa jeng ham bai ini sana tu ai kaisa sound kaisa awal no sini na nagai jeput kalau beri ada mai apa macam ni reading the writing of
effective ni nai chini arote bo semas nung nai ayah ke nung berapa abang kita outline ya abo ani sar sini sar di mana ni ni yang narap ni kita tetap ayah or inventory tones the consistency and distribution of phoneme problems lagi sar cuma di metode perundang sar kita discuss yang kita minta ni follow narap kita dia theory man thanai ni tidak orang lihat orang kaisa part result apa linguistic ni survey lo senamla ba orang jenuh tak mani orang 26 phonemes ini orang inventory ni dipara tadi ni je letters from sadaka 6 vowels para itu orang kaisa ni je common pattern nampak mani apa tam ni juga sentimen tu baru language by gerundak sini nukung kaisa ni apa ni conflict pattern tak tadi aspiration ni kok AH overall aspiration hingga mana jeng orang itu nok pakai sepu mana orang perlu ni siapa orang perlu apa no sahaja ko aspiration ni kita orang voiceless nombor PT apa kai C ke orang cakap orang tu A the voice unaspirated stops apa kai B D J T G apa ni sound no thana ta to vowel be tu nami thana pun apa ni name through is taking part no Simon Jackson voice aspirated stops are generally absent for Borok language the three nasal voice sounds apa kai mo no tingo there are one literal voice L and other one is trill R raw so okay approximately center mo W by Y no wrong the consonant part of the use thaiga over bargaining part no meaning order that the vowel ni kok khana thangkai chini vowel phara ba diphthong phara no tongba a diphthong phara no kai ro tungka tongba I ui a ui te oi tabuk jeng station I lo te consonant rogni je kok borok bitare sio bese berarti nangku bai tong vowel sound je kok borok like a an alphabet ibu mungno letter ibu mungno sai tong A E I O U and W form the foundation of pronunciation and spelling kok borok apa kaido jin vowel phara thanggu over nu phara tamo A ni ke to jini A E ni phara me A I ni phara kai E O ni phara kai O U ni phara kai U ke W no ke jen mani mani chini de confusion atau kaisa question mark kami kami phara abo ta ko ke ka or the phara no ke jen the foundation senama ke kaisa kok thema asai bo kok thai ni kok mang asai thangwa phara rogma jeng sini na hanani gale manku learning the vowel sounds accurately is crucial for decoding words and understanding the language vowels play a crucial role in phonetics helping to create syllables and distinguish between meaning ko selai jago ya tam consonant no thai tangkai K G P B U the W contribute to or U kaisa to mistake hani complexity of our phonology system U remain included tongdo what a consonant ya dia bawa akar antara kono consonant sanam dijago noro kila ma bija rogo man abon baki nangro ebo noro no sai ya jabo mistakenly view but abo sija koni nangro kaja students may face challenging and differentiate between similar consonant sounds like y ni phara consonant phara abor bo mistake thaimani mukjago और हेना सकांति जा practical kaisa ko kuno kana अब बीजा और ini आसुजा उनका दसकंवा और pop or short stories edited by Nanda Kumar Devanwa Vikas Rajakurma
Rakhal Mojumdar ini. Amboi Nikuila Bukhago Hanteno. Orang no khazar abun lokai jora borok sikhani jibai pai dida amdiro tongo onti dijago ke angoro tangi kursana naike ta yani koko chini yoro thati munu kasatamo dithongo kaijase kaiba farang ta ko farang le to tong boria sina tamro kai farang to tong ba paro wai ni farang consonant thini je sung sama na bon na abo kaisa tubang mo dijabo unugo mana oboti contradiction nugjago baksa y is we boria se yo baksa y ya we boria se ke over of the sound the issues sound simia जों मकल बाय थांनो बे देफ्राबो सिना थांनो तिनि फारां बाय आबो गोसो जराते आबो जस्टिफाई खाय आबो मेटर खाय के over of मा बना जों नुबै रेफरेंस गिला मा नाम दे आइ को के तिनि दे educators of the samung komani as samung tamu जों थाजिं सामा हाय script issue to kaisa tamano जों text ba reference हिसाबै जे बांला ऑफर बेसिजा ते कैसे के रोमान बेसिजा काइने न जों follow up mark yo as a reference but problem उफरगम देफ्रो transliteration केना दंगो आरो बेले केना problem गांगा specific sound specific thing the feature तंगना जों justify खाया आन बुक ति मन नका मन थाया मन सिरि सिनाय आइ के सिरिगा बिदा के अमति के इलामा राइटर फ्रॉम कोइ रमन जों as a reference ना के तामो chini the students of boro tamo concentrate kemia obo the correct confusions creating ottebo tamo boro chabi maya of farang the soy ya te kaisa chini oro question mark ya obo ke chini kaisa tamne features no je jeng kai chu ku bosong ho boro no sana thanga kai boro ni dialect no bo jeng tamakai follow makai a dialect ni farang ro tamro ke tak baroksa riyang gamatia tripura bot sumuno ko borok sina take borok ni natural instinct abo spelling method abo habti dinai abo natural aras angkun mistake ni box saya but standardization ena thanga kai singa thansa aisa common ko ma bene abo kaja ni ke linguistically being the features common ko borok ni abo no jeng abo be marks khai abo no manharan nai are touching the part no vowel significance in literature of seeing unko of ita happy way of isa angasi koro habia but ora role in phonemic awareness understanding consonant sounds is crucial for developing phonemic awareness among learners as it aids in distinguishing between different words and enhances decoding skills necessary for reading abo pan class assessment jetu jeng educator of habda class assessment of tamu ka kabar no bangla or basi jab bijab likha it's very tough for them to recognize the sound of each letter in the word abon loketamun as abono kari jeng english ba english ya roman ni derivo abo porte easier ndago but again roman ta kaise issues lugjago je chini to tonal tamun jeng vowel no se tok sawa tok lai Kita talk lain jaga vowel representation bahasa ni boleh tak sangat dictionary of Binoy Dharma atau bini kuat books from follow kan kai bo each no kai tong do tong te word meaning are different ke phone number written form of see you denote kai but each is a consonant it can be a vowel so it can be a tone representation kai ni abo kaisa chini oro effect no ke abo tamo koi reference of koi na haro limited hours of sitting in classroom is not enough for an educator to teach them to find them the errors okay aro tamu boro abono follow khai tamu tubang spelling ro saya nukta boro ni exam papers ro boro ni no daily classes ni notes ro nukta consonant sound recognition consonants play a vital role in phonemic awareness as they help learners identify differentiate sounds which is essential for effective reading and writing in proper consonant sound ko saying no
tadi sama konsen no baca bawal ni orang ni tok sama tok saya mau sampai mana konsen jangan makan naik abro jadi no important that interplay of vowels and consonants vowel and consonant ni bising what है बर kerun like man the harmony between vowels and consonants is crucial for effective language comprehension. This duality affects how foreign speakers interact with written text. By teaching the relationship between these sounds, learners can enhance these literacy skills. Taku teacher dia orang baca ni. Jangan hai kerungi pangai, je pangai assistant professor, guest faculties, or ni issues tamu. Jangan jepro kerungan pangai jangan bertamu ni mungkin intang dara-dara. Jangan sibang, even I did the same mistake. Angkat kira orang sibang, confusion ni kamu. Jika nak lah, I tak pernah. Tiga sibuk angkat di kursi, apa tu ulang terwani. In sini je, apa characteristics of consonant change yang mana, bah sound of the changes mana, apa tiba nungan apa ini, pini ulo, or ni perang kerja consonant perang apa tu na, voice perang na, angkor ibun lagi, apa tiba nungan, apa tiba orang kele, kau borok ni significance itu. Same as borok Jadi keno pak n, aro jadi cita buat cini para orang kecil borok, orang tu mati apa? Abu ini ya, cini kau boroknya identiti dalam kemai kata. Comparative analysis of vowels and consonants. Our type the role teaches ada kau bo, jemita abu meaningful, but literacy acquisition dynamics setama. The interplay between vowel and consonant knowledge significantly influences literacy acquisition among foreign speakers, as both elements are crucial for developing phonemic awareness. Phonemic awareness nangmali bagai jentama literacy acquisition mana tambah jeng orally sama no sinani porinani mana ni bagai. The meaningful apa ni deh kok thai ni deh kok mana sai ke simau mana ni apa no other ones dynamics acquisition dynamics nangka. So urban bagi educational strategies tam nangka effective literacy instruction should emphasize a balanced approach to teach both vowels and consonants. Jeng tak sahaja orthography, orthography, drop finai, drafting phoneme finai, jodoh no finai, critical marks ro finai. Aba orang jeng kaisa darau kaina hari yang nangkai, congwi na hari yang nangkai, jeng orang darau sanggani. Educational strategy जो था ना निबोगी गलाई तो बनाए The interdependence of vowels and consonant knowledge Phonetic synergy vowels and consonant knowledge are independent in corpora Bahaya itu consonant independent in the sense Boro sak saya tu ni character ni ya corpora jen vowel je koran mana ni pasta Ada koran kaisa confusion mak pasti ada ni kaisa no sound bolan ne terus kanggo hepawi pun tinggi kesarapan tinggi, nampai di sana akar nanti, bos like English comparative kau thang nanti English je vowel pasta teman ini 20 sounds no, jadi Korea yang kai Bangla 44 alphabet ni vowel kai barukan na, baru ni Bangla ni, orang tak, jadi je orang itu yang 20 sama English ada 20 buat tip thong romba udah. Mungkin kalau sini kita tahu sini kan vowel kaisa perang, abel consonant be vowel ko orang perasaan interconnected orang bismu proses kan gerungi macam. Impact on literacy development. The combined mastery of vowels and consonants is crucial for effective reading and writing. Tak kacing punung mahai orang impact of literacy dan pasti impact ni ya teman-teman kaisa edited puyo ang itu pun nak anggo orang kaisa untuk dia rasa bak confusion asal dia kok thai mani tanai orang kaisa bo orang kaisa sihat no aitor ma ai hano kha bai dia bo kha ni lo hai pen du se bai dia bo sida abun lo tha bo zero ke bo h bai pai do ton un kono phung na ba si nge obo
on the impact of literacy development only to जों मना जेसेबां कारेक्शन खाय दिसराय रो फोरोंना थांखौ रकम ति हाय जों नुजों मा काम बर डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट बुक रेफरेंस बुक बर जों क्लास रूम साइड रखना अल्टीमेटली बर द राइटर सी रहो अपन बर फॉलो खाय कि न बाथान बर सिलायना नाया आरो रबना चिनि इश्यूज नुजों educational implications. Educators should adopt integrated teaching strategies that simultaneously address both vowel and consonant instructions to foster comprehensive literacy development of learners. Educational implication of issues based on result of the term educational impact is tabu sagame or writers the next generation Chini sekarang ini generation senior of kamu, Chini opera takar kamu, baru one mungkin nampak. Yang kita mengenai ultimately Chini Jacob orang ini pasti tohin mana ni identity apa, pemain thanek terus. Ini effective education of tadi Chini education ini lama sengaja mungkin thay. Kalau Chini essence, Chini di language ni essence kamu orang gerak hay सुबरी रहना दिस आ लगा से हमसे कॉम्प्लिकेशन होना है अब अल्टीमेटली जिनी प्रॉब्लम्स न नुकसान की नहीं बोलो तक लिटरेसी चैलेंजेस जिन कैसे चैलेंज न नहर मूवी आना है जिन आपन सुनामी की सना नहीं मांगा जिन always avoid challenges most of the time challenge रहना नहीं ना मूवी है solutions है बा अल्टीमेटली कैसे पॉइंटर थानी मोनो नहीं कोशिश ना थानी पर challenges na sekarang kursai na hakai errors karena sengapu ni saka sama memang kai tahu. Orang kata challenges sih ya. Common speakers often struggle with access to quality educational resource ni ku belai kena gimana nandak kena dah. Dah library ni maintenance of thangin naik kan. Kumang ma archive system of distorted. Kem ni pun thani maya. Kaisa atau writer ke malah ye kini agi ni kesa simung rona ceri na hana ni thang malah football nas naru tak gable de lain ke khai to ki salia abo naru tak dia sing abo to ke se ya ngadi je research ko babo samung tamon de jago green of paras bi sing research kema ko in abo ni je gerak ya phang kan ke ini text related material namne na because this lack of materials hinders effective literacy acquisition and exacerbate educational inequalities as language acquisition is a crucial part of India's new education policy. NEP or the current government of Simon NEP ni implementation umman ula bonti hai bini gurun bini characters or as a logo chini onti hai muno tongai kampai chini ko borokno a particular curriculum structure isai kula ni galai no tumnai kapan bagi tentang na jenaro prioritize makin itamo standardize mani sina ko no je writers je educators students ro kaisa oi obon ke obo ini spelling na nang obo ba thana nang obo no ni parang ini khawai kaisa conclude the solution mantak ko ma akulane. Cultural factors play a significant role as many Konkoro speakers may prioritize oral tradition over written literacy. Tini yang nanda thajingo sama aji ni cultural ko ke chen oral literature ni se kerungai asuk jara hai kan. Tini sana tang ke je revitalization of oral written form of sunani abo important no. Jadi abo bela sini सीधा नहीं डॉक्यूमेंटेशन पापा से आपो डॉक्यूमेंटेड नहीं मुक्तक नहीं उलास नहीं माने इतने और आपो न थायो जितनी भी और जो प्रायोरिटाइज तमो औरालो न बेसिक थायो तो औरालो तमो डिपेंडेंट नहीं थांगे सीना थांगो के इवन द वैसे जो आंग हो एमएओ को या सेकंड हो बहुत सीना थांगो रहा औरल डिपेंडेंट नहीं सीना रहा नेग्लिजेंस को बहुत बांग आसे एकदम जिम्मेदार सामान पाए ना सही मानो बट आपने जो कुटु तो वह हाबी था क्या है आप इस हेमन से कुछ साया था कि the absence of proficient Konkoro speaking educators can create that educator चीनी साकम था क्या चीनी बांग रोन था क्या ताकि क्या चीन educator develop था क्या but we don't refine ourselves we stick what we have got in our
education structure the money take out and limited we don't spread our wings or searching for new things tamung yang naya sehingga apa limited curriculum kayak structure kayak apa bayar we have to think very precisely sehingga mau kayak kita next generation kita ya kali Jadi apa yang bagi kita nama teacher training, ini asal untuk penat BA itu mau perlu apa? Apa ya na? Harus aku kaisa belai kotor itu. Tengke, sini level je बहुत सारा yang kayak perlu dinyapkan, yang saya perlu ni school level ni. Tengke, harus bagi saya contradictory issues sini script. Harus bangga boleh apa ya? Ini saya kau kayak perlu bermana kita kayak. yang lo thang sinai comparative kita analysis ega sini ada sini ini orang ke kaisa masih sini ke jono orang kaisa kontroversi tahu kamu sikani poli lagi tadi even writers orang bising apa angpang lah orang ke sini rumah berbagi ya even reprint hanya tentang even if you go for the function problem kan itu issues tuh saya cover kosih ya next generation ini bagi nama mungkin no nero kaisa Okay, और phonology का हाथ बिनुगा ना unique vowel and consonant combination तेरा होता है different vowel consonant है ना सी that तंग ये unique क्योंकि थाजे समानी जिनी particular छाया vowel ní individual sound एक टाइम बस लाइक है consonant पहले vowel जैसा कि बन सी next important thing है recommendation tam nikani the subject is theoretical को बताऊं and this recommendation कैसा या करना नहीं government policy recommendation for improving corporate education resource allocation increase funding for corporate specific textbook जों funding रो खाया भी चिन और print कैसा printing press को करी खूब rare उनका teaching training setting sama है गले नाम को curriculum development जैसा गवर्न ini learners होने बगे comprehensive culturally उनका करना नंगे element address है ना बगे curriculum language policy implement policies that promote uses of in education government and public life जिन तो मान खबर से somewhere or other we are suppressing thang jaga okay moving towards a literature future about ani kesha nahar munga man je conclusion to man hai understanding the roles of vowels and consonants is vital for generating literacy among corporate speakers second of education plays a pivotal role in bridging gaps and fostering successful outcomes or third point of it this slide urges educators and community members to continue working together or kaisa samani je ansa samoman ma kane not only language background by simi kamla tomorrow scientific jeng ba kamani teacher kamana ba linguistic ni je expert ro na so bi ma songnai dengar khale anparsa right ta anparsa ma pass ta it's not only that nengar ro the subject expert linguistic whether or the ansai kamani ini je ni seminar topic over linguistic expert kamna nangai logi ya hai abo fruitful unika empower future generations to sound education practice और सामान्य जे तो जन tonal वैसे तो मैं चिन्ह tonal variation और sound भी ना कुलों माना चिन्ह क्या आप उन्होंने तो बांको practice से मारने से हेमाना बिना अब उन्होंने last के चिन्ह society नहीं तो आप उन्होंने तरफ काई काई hari इनको जे paper कमाने अब it's a theoretical base काई पाइथन रहो सार सामान्य है पाइथन देख परसा ini saat untuk layar, taruh layar, sudah diulang question untuk kainan yang kayak mana, jadi ada paper presentation orang mutak sini, hambar itu.